Nadežda Biljić nema mira otkako je Toma Panić ušao u reality jer sumnja u njegovu vernost. Ona je nekoliko puta izjavila kako nije dobro, a juče se oglasila i njena majka Slavica Biljić koja je rekla da će nadalje Nadeždi zabraniti da gleda reality, kao i to da je zbog Tominog ponašanja dobila nervni slom. Da skandalima nije kraj, kao i da se Panić previše opustio, videli smo i juče u toku večeri kada su zadrugari igrali masne fote. Tom prilikom je Toma imao strasne poljupce sa Paulom i Aleksandrom. Nadežda ipak nije izdržala, te se preko storija na Instagram profilu svoje majke obratila svima. Javna bruka i sramota je samo njegova. Ja sam znala da će ovo uraditi meni iz inata. Nikada me nije voleo, samo me koristio jer nije imao gde da ode, jer je imao gomilu kazni pa nije smeo u Svilajnac. Moja majka je digla kredit kako bi mogao da ide kući. Ovo je pravo lice Tome Panića za bolje i nije. Mene i dete više u životu neće videti, a sada ćemo polako sa tužbama, jedna po jedna, napisala je Nadežda vidno izrevoltirana.